to the venue few meters away from the school for the stage preparation. Ug salamat sa Ginoo. At long last, we now have a new social hall which we had long dreamed of through the generous effort of our dear Honorable Congresswoman Didi Cagas. Salamat jud kayo, ma'am. Ug salamat po kay imo pong dungagan og stage. On behalf of Liling Elementary School, Liling Teaching Force, headed by our SAIDS, School Principal Susan N. Head, I would like to convey our sincerest gratitude for the unfailing support of Congresswoman Didi Cagas with Honorable Dudut Cagas and Honorable Vice Governor Mark Cagas, Honorable Mayor Retired General Calida, Honorable Vice Mayor Padin, our district principal in charge, and all parents and all present here today. Thank you for taking your time for this momentous event. Again, thank you, and to God be all the glory. Thank you, sir. Bitaw daghan jud kay salamat lipay kay mi kay ingon ni mama agad nakawitness man si Sir Villan ani no nga magbaklay mi didto nya kung kulangan ang kuan unsay naay kulang didto sa gym ining ongoing ang program dagan na po diri ana so karon dili na namo ma-feel so daghan jud kay salamat lipay jud kay di ma unmeasurable ang among kalipay daghan jud kay salamat ma'am. Makita ang nagkadaiyang kausapan, hulagway sa kulturang adunahan. I love Davao del Sur, maanyag na paraiso, sa katawhaning lalawigan, ikaw ang garbo. Mag-ipay magsadya kita sa kalambuan, sa ulubon ang Bulawanong katuigan. I love Davao del Sur, 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 I love Davao del Sur. Dali ka mo sa Davao del Sur, I love Davao del Sur. Manuroy kita sa Davao del Sur, I love Davao del Sur. Maanyag na paraiso, sa katawhaning lalawigan, ikaw ang garbo. Mag-ipay magsadya kita sa kalambuan, sa ulubon ang Bulawanong katuigan. Salamat Congresswoman Didi Cagas. Salamat Congresswoman Didi Cagas. Salamat Congresswoman Didi Cagas. Salamat Congresswoman Didi Cagas. I love Davao